Kublai pi baro perlok ban yo shushu ki update ki wede bat ka FIFA World Cup ngapa subscribe ya kena ke channel. Kumta uparlok jong u Cristiano Ronaldo u Pepe ula ong ya kowe kentin kalong keba pen sengau si shibun ban keta ya ke mensim jong baro sepang kena ke FIFA World Cup mentausnya. Kumta u Pepe ude uparlok barim jong u Cristiano Ronaldo ki juele kai World Cup lang hanre menta u Pepe ula shong thai no umya la kai shu ya ke FIFA World Cup snem arja ar kede ke FIFA World Cup ka bakhadu jong Pepe ula ong ba habangi ya le kai lang ya ke World Cup bat u Cristiano Ronaldo ni la ya le kai da ke jingsong penat nadu ke mensim hadu bangi la ban job ya ke World Cup ngibu ke jingkermen ha ke donut jongi Henry UPP ula ong haba pe ya kino elek kai jong ke Portugal menta kam try baki ya lek kai ban job ya ke FIFA World Cup kini ki arteli ki kentin jong PP kila pensngau si kila keta ya ke mensim jong kin mangkersan jong Ronaldo bat ke Portugal hoi UPP ula ong ya ke ba desisha la arpeus nem kenti nadu ba u Cristiano Ronaldo ula long urang ya lek kai ba pau nam ha ke perthei lada ki perlok jong uhi kimburam ya u kat ba undang ya lek kai ha ke World Cup kumno ke Portugal kan job ya ke World Cup haba Ronaldo udan madan kinoy lek kai kim ju ai pas shau kinoy lek kai ke Portugal ki lek kai hala ke jong ke rukom ya lek kai bar kim ju ai pas shau Ronaldo hoi nga menjur bau Cristiano Ronaldo ula dap sapo wes nem menta andre udang don kata ka jingsang tenat ban tip gol uduk unle ayu haba ki parlok jong ohi kim ai wat ya ke bol ru ya u kumnu un tip ya ke gol pe ya kane ke klip haden ka jingya khun hapadeng ka Portugal persya ya ke Colombia kirang ni ka Colombia kila keduk kila ai khuble ya Cristiano Ronaldo da ka jingbrom ka bakrau Ronaldo umde tang unong ya lekai ude unong penseluruh ba ai mensim ya uwe ba uwe unong ya lekai bat ula ya le shibun ha ka jing im jong u hard working ba ka jing im jong u bat ula no sen yang ki pisa syaki babun ki briu ki beduk ta pelok kan mau ya kan ya lada u Cristiano Ronaldo usong thai em bat unam ya lekai shu na ka Portugal ha ka lawei ka kerting jong ke Portugal kala benjak seno sendon na ke history jong ke football